O mātou walau atu I lo suafa le tua. Mātou whalatalata tu lo fio no o mātou iei se temi tāua le tua. Temi mātou te whalongolongo ai le tua I lau upu whauina ta mā. I whapenauna I whaatasi mai ai mātou anga pa ia. Whaamalamala ina se whiau le tua. Ne e mwhai au na whaonga ina mō mātou tangata. E whamanuia ta mā I lau e kalesia. Hanga lei mai o no re Yesu. Amen. Praise the Lord. God is good. And all the time. Yeah, mo na whaftai le tua no o toi mō whaine ava noa matango fie. On whai au na tu la e tua I le. Nei pule laa mau au na atu mo se upu e whamalo si nai tātou le nei tai au. Amen. Luna lua lo whaftai e whaftai whulta maa whale nganga o na lona tō whinga. O mātou mō nei ava noa. Praise the Lord. Pea na iai tātou le nei vai aso o tua nai o vai aso Valentine. Pea tō whalongolongo ai le taitai le nei tai au. Amen. O se aso le whaali ei alofa le tasi. Praise the Lord. Sa ia la se aso sa o nofu ai mo sa o alulunga lau Facebook. Ai ke ia le osa mai mo notification fe mo wow. Amen. Ona walula I lunga mo wawai e ia wow. Tele wow mo I tōna. Old friends. Se ei wow le lei. Toi osa mai ma whawhonga fe mo mea sa tutupu. Se ei wow sa wow le lei. Wow really close friends. Intimate friends. Se foi wow sa whale lei. Wow le lei. Wow ve ia sa oi upu ve wow a fo. Amen. Sa te tupu foi na mea ia tia. O no foi ta ma whau I lau wow langa o ia wow ia. Se ei lau wow sa whapenao na lo whamoni ia. Po halava me tupu ia ue. I so mai pe ia tia. Ia foi wow sa lata mai ia. Ai na whapenao whao na anga leanga mai ia tia. Amen. Ai sua me lata to tusi le tusi o whataoto. Whataoto me ta pois full fitu o lona whai pois full fitu. Mau avalau mai viele li. Ia lea tātou whai tau whatasi. Ia. Ia lofa le wo ia so umalava. Ai whanau le uso mo le aso vali. Whai tau ina whapalangi e whapea. A friend loves at all time. And a brother is born for a time of adversity. Time of ta. E nem tau pois full valu. I le tusi lava lea whai polusu wha. Mau avalau mai viele li. O lea tātou whai tau whatasi mai ei. Ia. Amen. Amen. O le tangata e whai ana wō. E iu ina tinga ina I o ia. Ao iai le tangata alofa e sili ono pipi mai I lo le uso. Praise the Lord. O le tau pus fufitu whai pusu fitu mai wō iaso uma. Pe leo putato te masanga e uso iaso vali. Amen. Ale wha matau pus full valu whai po lusu whaalo whai mai. O lo iai le wō. E sili atu ono pi atu ia te oi. I lo le uso. Praise the Lord. Te tari tonu tō tele tātou le ini wō whapea. E toi titi whai a wō e whapena ono pipi atu ia te oi. Close to you. Right? E whai tau ina whapalangi. One who have unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. Amen. Amen. Have you ever had friends who stuck closer than a brother? But not a lot, right? Ele wo mai fa pena. Amen. Pa yele tusi pa ia lo ta wa ina le fainga wo le o te fainga wo mas wo te tala ma sani on tato fa long ai. It's a famous story in the Bible about the relationship. Amen. Leo wo matu Valentine. Sao so ma fo fau se
upu e whapenano whamalo si e tātou ono le mafutanga. Amen. Ono te manatula i tua i le mafutanga a tāwita mai o nā tana. Amen. Praise the Lord. O ia lo whamau ni ai le wō, e iai le wō lea, e sili atu ona pi mau ia te oi, i lo le uso. Amen. O te mai ala le mafutanga lea, a tāwita mai o nā tana. O te fia whaupuina foi la lea mafutanga. Po se fe au mai tātou nei tāia, e whapea, e seki ale whainga wō a tāwita mai o nā tana. Amen, amen. E seki alfa ngā wā tā vita mai o nā tana. Amen. O le tusi o te olo iai ia me ia le whai ngā wā ia. E mua le mua Samuelu. A whape moolo taimi o nei whai taula ia le mta upo e sfuru valu. Se ia o luis furu tonu. O leo sam whai e au maini wā e wha au tū ai le urutala tato pole matua tato o tai au. Amen. E seki alfa ngā wō a tā vita mai o nā tana. Aisea, me mua, ka me. Tautonga. A moa lalo tusi, e asu a meritato tusi mua Samuelu mta upo sifuru valu. Mua Samuelu mta upo sifuru valu. O le a tato whai tau mari whai upu mua se ia o le whaa. Mua Samuelu mta upo sifuru mari valu. O le a tātou whai tau mai le whai upu mua se o le whā moa ma walau mai viele li. O le a tātou whai tau whatesi ai i ia. O na pi maule o le loto i o nā tana i le loto tā vita. O na lofa o nā tana i a te ia. Pei o na lofa o ia i a te ia lava. A wāua lofa ia te ia. Pei o na lofa o ia te ia lava. Amen. E lua lani vāinga lo le manga le vāinga mua lea ale tatu whiau ni child commitment. E lua lani vāinga lo mua melo mo le whai mua. Amen. Whai mua mai ua uma atu ana upu ia saulu. Ona pi maulea le loto i ona tana i le loto tā vita. Ua alofa i ona tana ia te ia pei, ona alofa ia te ia lava. Amen. Ua pi mau le loto i ona tana ia tā vita. Ua uma ona whaalongo ia, mai whaipu, mtaupu sifuru fitu o le mtaupu le sa whau matia i tā vita le sifi a Filistia. Tama te lele ko liata. Ona wina le tupo saulo ia wina tu tā vita e se whaisla kala. Mai la le mtaupu su valu ma le mtanga le mai ua uma atu ana upu ia saulu. Le ua uma taratara noa. Ala e o nā tana, le tama i o nā tana. Ai o se whaalongo kui o nā tana. Ese le tautala a tā vita. Lea ua mafua i ona pipi le loto i o nā tana ia. Ia tā vita, amen. E ei le mafua anga e mafua i ona whailo tautonga. Amene? E iai le mafuanga e mafua ona whailo tautonga. I le tangata. Me mua. Ona mea te waa iai. Amen? Mea lori lua. O mea te whaalongo i tangata lea. Lea sa mori mau i o nā tana le o tā vita o le samai tangata. O tangata o lea tua. Ona ua ia whaato i laloina ia koriata. Ona ia toi whaalongo longo le ia upu tana noanga tā vita ma lonta mao saulo. Ameni. Ua ia loa ua whaalongo ina e Jonatana. Ese alese e tautala tā vita. O tangata e whamoe me umai le tua malona tautala. Ua mafua i ona pi maule loto i ona tana ia tā vita. O le mea lea loa whaile commitment. O le commitment mua lea. O te mele o mafua i ona whaile tautongo una ua vaai ona mata. Ma ua whaalongo longa taringa. Praise the Lord. Amen. E umana le tautonga.
E la vai nga luanga e lo fai le o singa. Fea ngainga. Amen. E uma fai lo tau tonga le tangata lea, mo i tata le noa. Ona osi le lua fea ngainga. Amen. O le fea ngainga la nga fai e yona tana i atavita. Pa mai wato se ona ofu. Ona ofu ia po ana lava se whaonga. E lo ai o ia o le atali o tupu. He's a prince. E tā ua. Amen. You don't just take away something that's important to you and give it to somebody, right? Amen. A o tali tonu ia yona tana. Ia tavita. Wa iloa fo yona tana. He's going to be the next king. Wa ona tala ia sa fa ia tavita. Ele te tu atu mana me ia te ia. Wa tu ina ia tulo na atu ia tavita. His commitment. Amen. Lon tau tonga. Wa tu ina atu na atu ia tavita. O isa lo ai ele se tamai fainga wole wa mata. Amen. O le mea longa lua, vaenga longa lua. O le whainga wōlea, loyal. Whamaoni. Amen. Faithful to one's oath, commitment, obligations. Amen. Whamaoni so se mea. Amen. I le tusi mo mua sa melu mtapus fuluiva, whai mua te o le tolu o lo tala noa ina ai le tau tala le lei. O yona tana ia ilona tama ina ua whaalongo ua whimanao ia saulo e whasioti ia tāvita. Whamaoni. E lo aua yona o le tama yona tana saulo. Ameni. Ango sesi o ka konga. Kako ka malo loa e lo ika sesi. E ka kwa ma o e leka aka. Amen. Ava pia lo tama nga la e fie lama lea e laku fwe ma o e lama. Ona e lofo e lo tama. Amen. Pa mafutanga le e sele tunga mafutanga. E whamaoni, loyal, le tasi. Amen. Mea uma sa tu tupu sa whailoa tu e yona tana ia tāvita. A fia loa vai tāvita e whailoa ia yona tana. E whamaoni. E le ise mea sa whalave le mafutanga lea. E o ia inga. Ele se me sa fa lave le mafutanga lea. Amen. Praise the Lord. Le ngata lea, there's other things that lo yai le loyo lea. Mo lisi me all the protection. Lo yai tonu le being loyal. You protecting your friend. That's what Jonathan was doing. Mea uma sa iloa yona tana ia tāvita o le ao ia yona tana ia salo la o ia tāvita. O le mea lea o yona tana whai. O le alu whai loa tu ia tāvita. Le ngata i lea. O le atam whai lea ia tau tala tu lonta ma. I le whai ese le lei o la ua ma tāvita. Amen. Protection. Ono le alofa. Amen. Mea longa lua risk. He was risking his life too. He Samuel luas fulu. Tau po luas fulu lo tala noa ina ai le teimi sa ua koe ika ia saulo ia tāvita. O le ika la lea saulo ia tāvita, mo koe ika. Amen? But he was risking Jonathan's life of what he was doing. Ilam tau po le luas fulu sa ia la ua tala noa ina sia wala la ua whaia. Ina ia awane iai a tāvita le teimi o le ainga lea. Ameni. Ina ia sefe mai le o la tāvita mai le tama a yona tana. Ona la ua whaida e se plan la ua tata noa. Ma whapea atu. E ke lafi mai kua o. Le rau sau whafo pola lawal me e kupu i kongu i a maua malau tama. O te whailoa tuina ia te o e teimi o te whanga atu ele au. Ameni. Awa pe whanga koe laka ki au, le unga lai o kei a ka ua. Ai a whanga koe mamao ku maoi, le unga soe me o lai oi. Ameni.
Amen. Vai mga ngayon mafanga protection. Praise the Lord. Ese malma na yon mafanga sabi says. Just by reading it. Reading it. E kele ya ngisi ko nga wa ngai mo mai, oi pa fai chawo ya. Amen. Ai sekiel mafanga sabi sa mo yona tama. Amen. Ol melanson, wan me muli fo le ta cho la ngor ni. Ol communication. So tainga. Ese mo le ta u ol so tainga. Your communication. Ila wo fo ese mo ta u. Ye lo ole me e fimina olo wo. Isi temi ale ese communication lo le lo me fimina olis. O ngungu ala ye mai ke ale we ka ilo wo. Ala ile ese communication le lo pola me fimina olo. Pola le me fimina olo wo ya che communication, ka u communication. E mo wat fa malus. Communication, e mo wat fa malus I sa te le fa malus I ona tana le o langa tavita fo. I te mi sa su na su ye saulo ya tavita. Amen. Te le yo le nga o ona tana ila maftanga. But communication is really important. This communication shows emotions, your feelings. Share umat kemile communicate yo lua. Polan me tingai oi ilo wo polo nga your communication. Ai ale communicate lua. Ya ke ala yo lua fusu mai. Ale se men kup ke alo fa u le si ale se men tupu. Amen. Ala nga communication. Sometimes for me I like communicate with my wife. Isi kemie o ke lakua mama o ke lo kemi o ke lakua mama walulunga le poku ya o ka ke kia ke ya o moi isi kemi lakul makua inga fieta tanu o te o no le inga ya isi kemi kalangu kwa lai e sala langi lai vai amen ali ta ua ya le communication le amen e ta ua communication I le relationship por kangaka ono e faale me o lo tutupu lo volanga e faale fo ia encouragement lisi ya fa malo lisi e lo vai nga lisi alo panga ya te oi polo tolua amen ese mele ngar communication ale ese communication ya ua sala la uma me uma amen amen. Ese merta lo commitment. Your commitment. Pay lo commitment. Lo commitment mo le tua. Amen. Wa mai lo commitment mo le tua. Lo tau tonga na fai le tua. Ile chemi sa e sa o ilu mai fa pe atu le tua. Wa ule nei le tua. Fa nga. Lo tau tonga. God is a faithful God. He never fail you. Amen? God will never fail you. Even in your friends, your families, He will never fail you. I want to fail, yeah. Your commitment. How about loyal? O loyal lava o ile tua. O whamauni lava o ile tua. Ia whawai fo lava tangata ia o whaia. Is it time to fight out? We know look to evaluate myself where I'm at. Amen. Po fire pelo tu langa lenga sau ilumai mau talia faltanga. Po fire pe po fa mau ni pele tu malonga lenga mo to finga lo to fia ya. O me ya ala no va ai le ngale me tele o nga mo mai il mafsanga le al mafsanga foi o male tu. Communication. It's a communication mo le tu. Fa mai tala le upo mai tu ya tu. Ona ye te sala le. Communication. Ale tu yo, ele te sala mai foi le tu. Ele lo le tu me na fim na oi pe ai ngungu. Lai va ai mai le tu ya, oi nga ke fa pe a. Ele ole lo le tu po la me nga te fa pe nai. Po la me te fim na oi but communication. You need to communicate with God.
Amen. You need to communicate with your spouse. Be loyal with your spouse. Be loyal with your friends. Oh, amen. Your commitment with your friends or with your spouse, from mauni ai. O le mesa e tau tō ai. Oh. Amen. O e lava na whamai yoi. E leo sesi a. E lako sesi uro li mai whai yoi le ngwalali. Ah, o e a. O e ana e ratu mai yoi. Say yes to. Oh, amen. E le lako resi kai kai lima resi lako ya ngofu nge au lua yoi o e lisi malesi. Ah, amen. Amen. O e lava i lo vava ai. Ah, awa me e ma fuelo commitment ono lo vava ai le au le lei mo lo wo. Ah, o me sa ia faia. Ah, o ma fuoi ona to sina to lo loto. Amen. Ona faia le lo engagement e vai le tele o ngolo mai. Ah. Amen. Seki ala fainga wo yo na tana mtavita. Amen. Amen. But there's one thing, ila whainga wōlea, sa o ngā te tonu wai le tua. Mo mua Samuelu luas fu tolu lo tau mai o Yehova e vai ta ua. O oe ma o e whāwawau. Sa o ngā te tonu le tua le whainga wōlea. Amen. A o ngā te tonu le tua i se ainga. So a relationship o le whainga wo. E o mea leo ti whawawau kua motusia. Ameni. Ai ale o ngā te tonu i le tua i lo ainga lo tō lua lo wapo ai lava. E alo lua malepe. Ke alofa ma wa divorce. Ameni. A o e ana i oe ma whailo whainga inga luma ma le tua. Amen. A God-centered relationship. Jonathan and David. Amen. Praise the Lord. Me more commitment. Me lua loyal. And the third thing, your communication. Amen. Amen. Te balawa tu le worship team le neitai au. Seki ale whainga wo. Mata ngō fie me tu tupu le whainga wō. Pe a wha o ngā te tonu le tua. Amen? Ameni. O le ausuina mai le worship team se pese. Tua tu lava noa nei mo oi. Le oi wha longo le upu. Amene. A wha pe te loe seki ale whainga wō a tā vita mai o nā tana. Ma whawhawai lo whainga wō ma le tua. Pe seki whainga wō o e ma le tua. Ameni. A whai ngā o e te whiu me nā o e toi whawhawina lo mawhtanga lea. Lo wa noa nei. Amazing love, how can it be? Au le upuna mo tātou le nei tai au. That you my king would die for me. Lo whainga wō. Ia wha o ngā te tonu le tua. Amen.